Čau! Ker smo že precej dobro zakorakali v poletje, je seveda čas, da preverimo, kako je kaj z morskimi psi v filmih. Konkretno je v enem filmu. Tako kot dokumentaristični program, ki mu to sicer nočem delati reklame, vsako leto naredi Shark Week, ravno pred turistično sezono. Zakaj? Kdo bi vedel? Jaz vas ne želim prestrašiti, le ob 50. obletnici zloglasnega filma Žrelo pogledati malo v zgodovino. Zato najprej malo statistike, da se spomnite, da morski psi niso zares nekaj, česar bi se morali bati. Na leto recimo umre v povprečju okoli 10 ljudi zaradi posledic napada morskega psa. Vsako leto pa jih v povprečju kar 150 umre zato, ker je nanje padel kokosov oreh. Prav tako imate več možnosti, da boste umrli zaradi napada slona, krokodila, čebele ali seveda zaradi vojne kot od napada morskega psa. Zdaj, ko smo dali čez statistiko, pa še pogled v zgodovino. 20. junija je minilo točno 50 leti od premiere filma Žrelo, ki je v resnici nastal po romanu Petra Benchlija, ki je izšel leto predtem. V njem šef policije, pomorski biolog in profesionalni lovec na morske pse odidejo v pustolovščini naproti z namenom ujeti velikega belega morskega psa, ki žre ljudi na plaži v Novi Angliji. V resnici so večino filma posneli v Massachusettsu v okolici Martha's Vineyard med majem in oktobrom leta 1974. Šlo je pa za prvi veliki celovečerni film, ki so ga sploh snemali na morju, kar jim je seveda otežilo delo, povečalo proračun in sproti podiralo urnik. Ker so jim pogosto crkovali tudi mehanski morski psi, se je režiser Steven Spielberg nazadnje odločil, da bo vse prisotnost morskega psa znižal na minimum, pri tem pa dodal še minimalistično glasbeno temo skladatelja Johna Williamsa, nedavno preminulega, ki bo prisotna vsakič, ko naj bi se pojavil morski pes. Ta sugestivni pristop so v ekipi poimenovali kar za Hitchcockov pristop. Legenda pravi, da sta producenta Universal Pictures Richard D. Zanuck in David Brown hkrati in vsak zase prišla na idejo, da bi ekranizirali Benchleyev roman Žrelo. Brown je zanj slišal, ker se je znašel v napovedih literarne sekcije revije Cosmopolitan, ki jo je takrat urejala njegova žena Helen Gurley Brown. Pravice za film sta producenta tako v bistvu pridobila eno leto pred samim izidom knjige in sicer za zgolj $175,000, kar bi bilo približno enako današnjemu $1,250,000. Brown je v enem intervjuju rekel, da sta s soproducentom oba knjigo prebrala v eni noči, ampak da če bi jo prebrala dvakrat, filma sploh ne bi nikoli posneli, saj bi se končno zavedla, kako težek produkcijski zalogaj bi to bil zaradi določenih scen. About 10 feet from the beach. Yeah. Weren't reported. That's right. Amity Island has long been... But in recent days, a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community. A cloud in the shape of a killer shark. Beach is closed. No swimming. I order the Amity PD. We're really a little anxious that you're rushing into something serious here. Farewell and adieu to you fair Spanish ladies. The beach is just like ringing the dinner bell. Farewell and adieu, you ladies of Spain. What we are dealing with here is a perfect engine. For we've received orders for to sail back to Boston. An eating machine. And he is going to continue to feed here as long as there is food in the water. So never more shall we see you again. $10,000, $200 a day, whether I catch him or not. I'm coming around again! Ain't gonna be easy. We gotta do it quick. For that you get the head. Tail. Whole damn thing. You're gonna need a bigger boat.
Scenarij za vsako od scen naj bi bil dokončan šele en večer pred snemanjem, potem ko sta Gottlieb in Spielberg povečerjala z ekipo. Veliko delčkov dialoga tako izvira iz improviziranih scen, ki so jih dorekli med obroki. Nazadnje je v filmu pristalo okoli 27 scen, ki jih ne boste našli v knjigi. Poleg tega si je režiser zaželel še, da v filmu ne bi bilo velikih igralskih zvezd, da bi se lahko gledalci lažje poistovetili z zgodbo. Model največjega morskega psa v filmu je izdelovalo 40 tehnikov, z njim pa je operiralo 14 ljudi. Vsi ti zapleti so film od izvirnih 3,5 milijona dolarjev podražili na 9 milijonov dolarjev. Samo zaradi problemov z mehanskimi morskimi psi se je produkcija podražila za 3 milijone dolarjev. Ekipa je zato film namesto Jaws šaljivo poimenovala Floss, torej v slovenskem prevodu napake. Že zaradi snemanja na morju so morali številne kadre nenehno ponavljati, ker so v kader prihajale ladje, kamere so se ves čas močile, ladja Orka se je enkrat začela potapljati kar z igralci na krovu, mehanični morski psi pa so se kvarili zaradi problemov s pnevmatiko, ki jo je namočila slana voda, okviri so se krušili zaradi pritiska vode, koža je korodirala, od prvega testa z vodo dalje pa se je navidezno neabsorbirajoča neoprenska guma napihnila tako, da so morski psi izgledali kot baloni. Vodne sani pa so se poleg tega pogosto prepletale z gozdovi alg na morskem dnu. Spielberg je nazadnje preračunal, da so od 12 ur dela na dan v povprečju snemali zgolj 4 ure od tega. Film Žrelo je prejel številne nagrade in poskrbel, da se je 5-letna hollywoodska recesija končala, pričela pa se je s tem doba visokoproračunskih, visokotehnoloških in visokohitrostnih oziroma res hitrih trilerjev. Prav tako je Žrelo pripomoglo k temu, da je poletje postalo glavna sezona za velike premiere, posebej za blockbusterje, kot to do neke mere velja še danes. Posledica priljubljenosti filma pa je bila, da tako kot po Psihu leta 1960 ljudje zaradi novo pridobljene anksioznosti niso več hoteli hoditi po tuš, tako niso več hoteli v vodo na kopanje. Spraševali so se celo, če je morske pse najti v jezeru Michigan. Leta 1975 so celo zaznali manj ljudi na ameriških plažah in več opažanj morskih psov. Več pa je bilo tudi skupin ribičev, ki so se skupaj podajali na morje in klali enega morskega psa za drugim. Benchley je zato kasneje začel s kampanjo proti depopulaciji morskih psov, v sklopu katere je razlagal, da je Žrelo zgodba. Steven Spielberg je nekoč dejal, da je v bistvu najboljša priredba tega filma film Piranja. Who could have imagined they were there? Who could have predicted they would attack? And now, who would survive? Piranha, they're here. Piranha, they're hungry. What's the matter with you? Piranha, they're unstoppable. Stop that! Hey, keep your hand out of the water. What's wrong with the water? The water is filled with carnivorous fish. Piranha, they call them the devilfish, because wherever they go, hell waits below. They breed like flies. There'll be no way to stop them. Suddenly, no one is safe. And everyone must be warned. The water is now a human death trap. 2 people have been killed up there, and more have been killed all along the river. You gotta believe us. These are the man-eaters who go beyond the bite of all other jaws. Sharks come alone. Piranha come in thousands. Crazed by the scent of blood, they live by the taste of flesh. With razor teeth, they can strip a man to the bone in a frozen instant of terror. Piranha. They're here. They're hungry. They'll eat you alive. Who can...
Priredbe in parodije na žrelo najdemo po vsem svetu, od Italije do Japonske in Brazilije, kjer na mesto morskega psa začne napadati morilska riba vrste trska. Codfish. 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 Yes, he's an odd fish, and he's the starfish of this film. He'll devour your flesh and leave the bones, but he's never full. The codfish is out looking for a nice catch. And he knows there's plenty of fish in the sea, and by fish in the sea, I mean senoritas. Não é a moça que veio de longe? Essa novela foi o que fiz. Codfish. He's Jaws' Latin cousin. Oh no! They got codfish! Fooled you! What a twist ending. Or should I say, cod twist. Codfish tricked them all. Codfish. Ai, ai, ai. Tu podes chamar este filme Codfish, mas eu chamo-lo... Italijanski Veliki Beli je bil po nekaterih državah celo promoviran kot nadaljevanje franšize Žrela, čeprav gre za parodijo. Še leta 2009 pa je japonska grozljivka Psihomorski pes izšla pod sloganom japonskega žrela. Če želite izvedeti več o žrelu, vam predlagam v ogled tudi dokumentarni film The Shark is Still Working. V njem govorijo predvsem o predelovanju prvega dela, saj drugi dve nadaljevanji nista dosegli istega uspeha, kar je predvideval tudi Steven Spielberg. Čeprav je potem, ko je bil izvirni režiser prvega nadaljevanja, John D. Hancock, po nekaj dneh snemanja odpuščen, za nekaj časa res razmišljal, da bi prevzel njegovo delo.
Toliko za okus, za konec pa še enkrat ponavljam. Če vas skrbi, da vas bo pojedel morski pes ali pač napadel, si morate to res močno želeti in še vedno ni reči, da se bo uresničilo. V primerjavi s tistimi v povprečju 10 ljudmi, ki letno umrejo od morskih psov, jih ljudje pojemo okoli 100 milijonov. Kdo je torej veliki plenilec? Razmislite do prihodnjič. Se vidimo.